اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك. اللهم لك الحمد أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, rakaka sebantugan da Tuhan simba narwaraka isai saka ada sakutu aka saka lebih makalimuun lebih masaling gagaw akad nan o mga langit nagusulupa nagusumada dalamun mata anas kami na pengni na merka arila ikamingka kalimuong kamingka napi ikamingka maapi kamingka turo akamingka uriski ikamingka gumelindung ka merka puun ko mga rarata nagusu mga panayakit nagusu margan atiuba gumurala gumanga awida akal nagusu kapakambuko ulida sang kaming kasangka iyami sa samblay agdaman panayakit a coronavirus nagusu langwan amarata ang mga sakit sakay kir ka ko kapaar kir ka ko kapakagaga kir ka ko bulong kir ka ko bagar amakam babaya-baya ko pagkaulaula alabiya pakagaga ko langwan taman. Ya Allah, alabiya masaling gagaw, labiya makalimuon. Awata kaming ka kumakarurundan, makadadapanas akapapaginataw. Gumasimpit akawiyag-wiyag, nagudingkar kami sinaan aginawami sa isa buka napas. Usiya merkadan inita din ang mga ginawami na gusto batadami. Ya Allah, sa kabu ikapagapasan, nagukapanarigan. Napakaapa sa kaming ka, nagupakasariga kaming ka. Sakay labiya mala. Gulabiya maginawa, labiya mapuro, agulabiya malaika padi. Ya Allah, ini runda-runda na merkadan aginawami. Mga urip pang kaming ka ang mga lalamak apakadusa, gupakaribat na sakay labi amanapi, labiya pariril.